Menteri Rangba Kejelau Konrad K Sangmau Lople ya kiyang pensa nam Naban Memorial Home Hamau Yong Rim kaba dapat dah kejing sang kentai ke Shillong Rilom Presbytery Shillong. Ha kejing kran Menteri Rangba Kejelau loong baya kene kiyang bansa kira temen la ai nam sya ke Kristan ke Baningkong na pedang ki kentai kasi kene ka kedau syai bakat no kejing temu jangka uloong. Ha kene ke sengiu Menteri Rangba uloong bak sarkaru kedan kejing temu ban pishna ya kiyang benong ki jakasa jang kira temen usngo kemen bakidan kini kijaka ai jakasa kene kanaban kaba kila banyetrai lang ban permentoya kiriu cemen Menteri Rangba ong ba ki agan wadi kidan ya kebenta bakongsan menle bat kene kedan ha kamat etrai kam kaba 10,000 sengi jong ke sarkar bat kene kan long kejaka pedang na kebenta ki samla bat kiriu cemen kene kaya rap ba ki kena kintip na kiriu cemen bakin dan kejing burom ya ki bala he lasan Menteri Rangba Kejelau ong bakum kiriu lom kidan kejing semar ka bakerpang ya teman ki kroah ndrena kedau jong kejing kela kepor bat kene kejuk jong kejing syai kalawan ra ya kejing kela benum yo korsyu ya teman loong badan kam bani trelang kum ke sarkar ki balang bat ki pait ba lakpen kan ma ba kejela Meghalaya kede kejela ke baburam ya kiru teman ul ai kejing kuble ya kejing sang kentai kabala sedang ya kene kam kene kenaban Memorial Home kedan ya kemat rikam ban yarap tang ya kiru teman ki badai ki kentai ki bayap blok ki basya e benne ki ba im ha kejing jenjar syra kejing temu kan ye kalong ban ai jakasa kabasngai na kabenta kiriu kentai ki temen ki kro ban emda ka badan burom Menteri Rangba ulapan bena ban ai rap arpusan nak tengkan na ka CMSDF ya kena ban Memorial Home. Noble cause and this very, very noble project. I thank God Almighty for having given me this opportunity to be here with all of you.